Theophilus Anani, so the best media school in Ghana there, and a too much multimedia college. If we say about equipment, apapa, a chair for a quadruple ewadisium, any air conditioned room there, about media law, advertising, camera handling, and marketing there. And then a location, Abeka Park Junction. Fanamba ne boise na wankasa frɛ na obi anada ma na me mo bi kasa me frama wankasa frɛ abati di for enche bia ena yankasa yenuaba ye mame eye Sally ekuya amwakwa odi eye na woda na chese nyankopon edi emfie baako eka di mfie ehu na yenuaba ye ka no wanse dodo na nim se ekuya GMB nam se eye Ghana most beautiful or wene eye agokansie no that was in 2011 no ntino dane dankofo de ni din eye na GMB no de eka eye ni din ehu na abusuafo enche bia na odi na woda na woda no emu eno no na just wo ye na agin so wo best friend dey eye ne birthday no wo undisclosed location a ewo Kumasi na anim se eba na woda nsusu dia na ye ni gisem eba na woda nsusu dia na chese eye adofo ni adofo na Asia na chese ye nsusu ye wo insurance bi ni achede bi a yetimi adanedi de akere eye ya adofo nom ebra wo mo edi wo mo awoda enum na se dia monim no ya ye nua be ya na se ye maami na chese woni ye papa doctor Kwaku Otin na ewo ho no ma na se wono na ye ne fourth wife na wo mo etie no na nso ma woni no ewo nkwada mienu etwe ye nuaba eye agudie nso ebebe kan wazo ne no wo eye emamiensam na wo bi nim de ba ye na chese wo mo ware mo ensam no ekoko du pepe so bia na kamia kwakọ ye se wo mo entemo atetia enesa nya de se ekua etimi bebe confirm me ye ema ye hunu ye se ade we enti na ma omejai anasa ade we enti na ema omo ye den womo entem etiteye ene ye papa Dr. Kwaku Otin so upon allegations dudu na ye de ema no nyina no so ebi ne hono ma wo ba ye ebe responding to yes allegations no eno ntine ema dudu na ehu ne kenye so wo mejai anasa wo mo enja ye na ebra ekoko ye na wo de yi enso so na de ye ma edi ji anase wodi ahosepe ato nsaja fe adofo opeso woni wo mo endi eye ehia na chese wo mo keka wo mo nsase na ni adokodoko de wo mo ntimi enum eye ebie no adodo na ehia ni mu nsem ye papa yi obeko kopiem wo bia because mo beka ya ebra na mo ya warefo no se Dr. Kwaku Otin di na wodam na ye nuaba na ye mame ekuya GMB na chese wo no so celebrate no anase wo ma eye dodo na ehu ne se papa no wa ye de waye eye evidence so ebra papa ni edi na wodan ye hu eye santina ama hu na ekoso se na chese ade na ampa awaruja ye no enya aba enesa na ebusuafo ene de ye nkoda enkosori na chese eye Captain Smart Captain Smart na oye adwuma ewo eye Angel Broadcasting Network enam so ema ni efri ho no ma chese okoko piemo ewo eye Media General na se Onua TV no okoko piemo ewo ni morning show ye ni Onua TV esom ena ode ensem bi etu edwa ese eye ye papa Dr. Kwaku Otin ede nkra bi ama no se wonfa embre eye no hokafo anasa ne dofo ekuya GMB anasa Sally ekuya amwakwa na ma dodo na aka se Dr. Kwaku Otin wo afri ni TV station wo de nkra besa besuma wo bia na ye wo sa eye Captain Smart na wo de enka ne baba son san ne sewunti ye papa Dixon eni wonom ye nana ya abrefo eni wo ohima wo ye je eni wo ene wo mo keka ho mo eye Angel Broadcasting Network wo mo eni wonom a wontimi emfa sa message no enye den emma wo mo ma wo mo deliver emfa ma no wo mo ma wo Onua TV no ene wo de message no eba be ma message ben na ye papa yi na se Captain Smart na just wo chema birthday wishes na na wo de ema no na nensem wo de atu dwane chema na chese ye papa Dr. Kwaku Otin SM ema akuya enwore kra ema ne entete ema ne ha no wo do ne de wo do no kan wo do krojin na wo de ema na busefo wonya ntobo se na montie ensem a ye Captain Smart de ebebetu dwa wo sen sei na ye papa Dr. Kwaku Otin de ensem no ema no se akuya. Doctor said I should tell you that he hasn't heard any of the critics acrimony and false allegations against you. He said I should tell you he loves you and will never leave you for any
reason. Forget about what anyone will say or write. He loves you and will continue to love you. Happy blessed birthday from your lovely husband. Everything for I Captain Smart and some of day ababeto eye abontin no wo chemu say ya papa doctor Kwaku Oten and na echemu say wono de odon no still ada so ho no mo ye say enso edo na ekọ we hine mu enso no de eye ekua GMB ni nsuo no atenia baba pie e wo na hine mu a wono ompo odon no enti wa gye no e wo eye efo so enti wono o ka che ekua sem the enkrofo kan the enkrofo echo eye criticize ekoso ye enkrofo criticize no e wo nyoma bebre won won tie na nya de nso se wo hu na nya de nso se wo be hu na nya de nso se wo be de wo bete obu na sumo enua e de ego san se odo wo efra eye ani e wo nyoma be hu e na wo don nso no esisi aso ntu ne do na eye de wo do eye akwa jembi no esisi na so to the stand of say enkrofo nsem a wo mo kan ebie ne ho awura na so ebie ne ho aduru na boboa no e na ebie ne wo no mo nso so a wo no waye de wate eye ebe enti no wanye de won forget ewo eye ensem no ehu na ebusuafo ebra ensem we beto abonte na dodo na e ka se adabi kame akwa ye se we eye strategy bia yeah, Captain Smart or person won't gina so. Na se won't me enter any ya papa Dr. Kwaku Oten and some menya yeah bond be I ikita wudie bi awo wo mo entem ebim. Said the be ya wo ma yonko fa said na esifatie. Said na wo Angel TV and Angel FM. Na wodi ni dwumade be ba na jese nkofo etie no jaso die na jese nkofo pen asem na papa no ebo na baso wo ni dwumade mu. Wo pese won san enya na jese papa na nya den. Ehu ni se still well see a competent person be ewo eho no ma no ntino ehu be yan say be papa no ensan dwen hu mienu piem na won san emfa no na bi no mo nso e ka say e betimi aba say e bia ye papa Dr. Kwaku Oten ampam or the message no aye de e baaye e bia ama me so no captain no so what say ye e na won so aba be deliver in his own way na so ni nyina emu no ebusuan fom say ye papa Dr. Kwaku Oten our message be e de send eye akwa GMB a suma e na o de be suma say ye den eye na yire eno no so wo meja kwampo no one no wo eye emma enti at least obetimi aka say ni baby mama eno no enti adenti na want me and send the text message want me and friend and wish no happy birthday and on the social media platform no eso no sa love message na wo this one do eye papa Captain Smart no na want me and fa enye den emfa eye ne social media platform no eso emfa emma no ana kame akwa ye say Captain Smart wo ye hwehwe ni mu bi ana say wo peti baby na sa so na wo na ni radio station na say the TV station no eno nti na emma ni edisa adwuma na ebiemo enso eno ekonya ye wo mo ensem yi ebaye na wo mama meka mo asem na wo mo ama biemo amani pe hu say aware no wo mo da so aware na say wo maware no agu na say ne birthday ye so ampasem say some message na ode eba dia could it be say na akwa GMB wono na etwe ne ho e de fe ware ni mu ana eno ne nsem adodo na den ebusa ewo ehu e de binu nso ehu ne se ana se binu nso susu ne se Captain Smart we de nkan fa na asemu anka no de nkan nya na asem anka se ampa se papa krampo e de message ne ma no krampo na anka nyi wono ene the right person obeba abonten aba be ka se ye papa we she akwa GMB happy birthday because papa no wone na ye bibi penkwa de wone no wo ekita wudie bia den ya say enkwala ni school fees enkwala na duane enkwala na world health ne de keka hu nyina no wono a ene hwe eye ni nyina enti kwan ben so na wotimi ede se sika na ye den ema eye enkwada no den ya eye true maame no enti se ye na woda de enti na wobekwakope eye obi ababe ye intermediate ede ama no ansa na wotimi aye den awehwe eye ne dofo na se obi a wone no ewo eye eba happy birthday na so ni nyina ebinom ase we die na chese odo kan pa na papa no ewo edema eye akua enti se bibie ni krampo na wontu na adwemu na ne wonsa ne papa no ensa entina eye ebim after all wone no ewo eye ememu emiensa ebinom enso esem se papa na hwe amani ngwase we nyina atimi akọ ade afore abaya no asese abaya no atimi gina ne nanso eno ade eni kwan se akua osanso ede ne ho ekokọ bore eye ateche ne mu ebiemu anya sa ebia ne ngwase abeba no na wantimi ansanso engina eye ne nan eso ebusiafo wutie Captain Smart ensem ode etu idea could it be say ya papa Dr. Kwaku Oten obetimi the message afane so anase wono opekwan bi etimi akọ papa ne nche nuti na wo fa so disa ensem we esu dia waje nche no babra ebebetu le ja e wo le too much in the comment section no ase
like your videos, not share on all the social media platforms. And so now follow your IG page and your Twitter page so @GH_. Some subscribe to your channel now. Yeah, FMI. Me I don't mind so say they upload the video. Be also wait me any notification or phone or laptop and answer with tablet. And so media any equia. Sikapa. That's the. What's your favorite food here? Fried rice. Fried rice. Charlie, Ediane Park or same comedian. If you want to eat any food, you have to come to Oseko Munyani Park. You can come and have a taste of their food. It's very nice. I always come here. This is like my 10th time of coming here. Ediane come up. No goddess said Ediane Bia, Ediane Pabediti. Wow, Shanamna. Well, your my dear be an MBA. I had a 7 appear bedidi a viral. I would order you are bringing it right there at your doorstep. And here than a pay fee. Mumina than a park. Now, 100 than a papa walk. You were easily gone. Boundary rule. Opposite the self-felicitation.